و دخترکای قالین‌ها را بینین، نوینکای فستانی ترکی، قالین‌های ایرانی، تمام نموج قالین‌ها هستند. خودش ماده نرخوش کتی میفهمونو مرامت کس در کارای بیاین. بازاری کاروان سرشوی بازاری کاروان نگاه کنین. دیدن رو برای پارکوفکا یک مغازین میشوه. اینا ای پیش خود که گذاشتن یک مغازین ای حاضی وارد میگردیم از داخل ما شما نشان میتیم باور کنین هم خیلی انتخابشون واسه بعد خوبیش یکی کارت الف کتی نسیه میتین تو نه. بعد این چنین یک خوش خبر از 20 تا 30 انا ماه روان تماشا بینا 0% قرض میگیرن کو 0%. اینا مرامت کس در کار قای خوشروان تماشا بینا گلوش بینین و مدلکوشون بینین به حد مدلای فسان دارن. راستی شخصا از اینا ما گرفتگیم هم خوشروی هم پلیسوس ده زورای اینا ترکیان هم پلیسوس ده زورای هم خونه ده عجایبات های اینا مرامت در کارتون باشه. چند مدلی نوش اومده گلوی فسانش اومده بیاین خریداری کنین. اومده نمیتونین من رقمشون هم میمونم در روی اکران مرامت مراجعت کنین دستافکتون میکنن. اینجا خلین بسیار گل بسیار دارن فقط که جو کمتره همشه پیشنهاد کردگی نیستن بروبردگی نیستن. شما نویسین رسماش هم میپرتین انتخاب کنین دستافکتون میکنن یا که بیاین از نزدیک نشانتون میتین گرفته خریداری کنین تماشا کرده خریداری کنین. ایرا بینین دخترکو یک نقطه سودا را ما شما دا توصیه میتیم. قالین فسانی دیدین این گل قالین دیدین چه خوشروچه 1300 سومون باور میکنین دینیم بچه روش 1300 سومونه. این خیلی گلای فسان بسیار دارن همه رزمیرو را دارن مرامت اینا در کارتون باشد حتما بیاین یا که نویسین رسمش هم میپرتاین با حضور تماشا کرده انتخاب کنین دستافکتون میکنن. 1300 سومون نمیخه قالین فسانی خوشرو. بازار کاروان سرشوی بازار کاروان رو برای پارکوفکا یک مغازین میشه. همی گذرگاه که گذاشتین کو تماشا بینو یک مغازینی قالین فروشی میشه و رقمشون هم میمونم بنویسین بو میفهمونن تو نه. دستافکا همه جا دارن نسیه با کارت الف میتین. بعد میدونه تا 30 مای شما وقت نسیه میگیرین 0% معنی به پرسنت شما میتونین که نسیه گیرین. دخترکای عزیز اکت ایدونا رفته است در تمام نمود قالینا. این مرحمت در کارتون باشه انمی نقطه سودا بیاین. اینجا هم ایرانی است هم تاشکند است هم ترکیه است خلاص هم نمود قالینا هست. مرحمت بیاین با نرخ دسترس خریداری کنین. این امینو باری تاشکند بده دخترو اکت رفته است 2000 سومون 2000 سومون کردگن هم خوشروی متریالش خیلی مولایمه که باور کنین عجایبات گل شبینن خیلی خوشرو وایشون رزمیرشون چه خیلی؟ همه رزمیر این همی 2000 سومونش چنده مای رزمیرش؟ دوونیم با سوونیم های قاکالونی خوشرو میتوایه ایره بینین دخترو پرچه نشونتون بتیم فسانای میدونین باری تاشکند های همه رزمیرو را دوره حوزی اکت رفته است اینه 2000 سومون کارت الف کتی هم قرض میتین تو نه تماشا بینا مرحمت بیاین خواهین قرض گیرین خواهین این خریداری کنین. دستافکا همه جا دارن بازاری کاروان سرشویش رو برای پارکوفکا تماشا بینا وقتی که از گذرگاه میگذرین یک مغازین قالین فروشی میشه و مرحمت این دخترکو بیاین ای پیش بینین سراغه را که نیافتین کو رقمو هست نویسین خچون پرش مدام میفهمونن. این دخترکا قالینای ترکی را بینین خیلی خوش رو چند قالینای خمیلیان مود شدگی چند رنگ داره حجمش مود نشان میتم. این طرفش خیلی از این طرف نگاه کنین ورس کتی دیدین خمیلیان چه سویتلی بو میشه و خلاصه هم کبوتش هست هم زردش هست. مرامت زرد چم شده نشان میتین. این همی کلانی خوش رو میدن چند سمای دینی مزار سومون مرامت ایجاد با وایش هم دارن دروشکش هم دارن خلاص چند نموچه دارن از زرد چم بکشن بیننده چه فسون چه خلاصه دخترکای عزیز نسیه میتین اینا قرض گرفتنین. اینا مرامت نگاه کنین این طرفش سویتلیه این رنگ شدیدن زرد چه خوش روی از این طرف با چوم نمیشه ده من خمیلیونه هم خونه ده خوش رو میتوه دخترو این طرف سویتلیه اون طرف باشه چومنی ترکای خلاصه خونه ده هم خوش رو و فسونه شما ده گارانتی میتیم دخترو تورецکی اوریجینال پلیسوس هم удобнее ای مخدمون گرفتگیم دخترو توصیهتون میتیم فسونه قلنوی رنگ ایرانسکی 6000 میتوه خلاصه در کارتون باشه بنویسین هم قرضتون میتین هم خواهیم بیاین خرید کنین 2500 سومون همه رزمیرو هست. بازار کاروان سرشوی بازار کاروان ای رو بروی پارکوفکا تماشا بینا این رو بروی پارکوفکا داین
диден ай пешоход ки гузаштен якм қолин фурӯш мешава. Ин ами нуқтаи савдо. Аз ино бо хеле круглиш ҳам аст, гирдакш ҳам ҳаст. Ай берун дай ма шумо да нишон метам бинен да духтаро. Кадом моделе дар корайтона ҳатман биёен. Ина берун да бинен бо чихе хушрӯвай. Инаи коричневи чоркунҷаш ана инош боша круглишай. Шуштандам беҳтарин вариантай. Ҳичи намеша якта мегирен чанд сол мана ҳичи намеша як умрай гуфти гапо. Хулос беҳад хушрӯ гулшам гули фасон. Духтаро қолинои эронӣ мекофтен. Марҳамат як нуқтаи савдора тавсиятон метиҳам. Аз бозори Корвон бори хичонаи дасти аввалай нигоҳ кунен. Инам хе қолинои тоза эронӣ 1200 шонага доранд. Аз 300 сомон квадратш сар мешава. Нигоҳ кунен чӣ хушрӯчанд. Ҳозирам қаглош бисёрай ма шумо да дигар намудошам нишон метиҳам. Квадратш аз 300 сомон сар мешава. Ҳозир ма шумо да ини моделоша нишон тиҳам да чӣ хушрӯанд. Ина марҳамат гулои беҳтарин. Ира бинен чӣ намуд қолини эронӣ дар корайтона. Марҳамат инами нуқтаи савдо биёен доранд. Ҳастай нависен расмошро партоян. Баъд корти алифкати шумо да насиҳа метиҳанд. Ина марҳамат ози 0% то 30 мая 0% метавонен корти алифкати қарз гиред. Бозори Корвон саршавии бозори Корвонай рӯ ба рӯи парковка даян. Инами пешихода ки гузаштан якм қолин фурӯшанд. Ина марҳамат биёен тамоми намуди қолино аз қолинои Душанбе сар карда то эрониву туркиву Тошкент ҳамаша доранд. Марҳамат барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Ҳами қолинои туркӣ мисол эронӣ инами размерои 5 ба 3 чанд сум меафта примерно 6000-7000 сифатои зуруш. Ина диден 1200 шонагаи ами ай ҳама зуруш 1200 ая 1500 ам бада. Ина ки ҳами зуре ки хадавояй 1200 шонагай. Хулоса тамошобино ҷошон майдатарай ҳамаи қолиношон нестай. Шумо нависен расмоша мепартоян. интихобшон хеле ва хеле зиёда. Нигоҳ кунен пушт ба пушт ҳамаш қолин мондагай. Биёен бо аз наздик мекушоянд бинен харидорӣ кунен. Нархи дарочка мепурсанд бисёр. Нигоҳ кунен духтаро чихе интихоби дарочка бисёр аиҷада. Марҳамат ина касседа дар корай аз 60 сомон сар меша нархи як квадраташ. Ина касседа дар корай тамоми намудош ҳастай. Биёен анами нуқтаи савдо биёен бо ина ино моделои навинкаан туркиёи фасон. нигоҳ кунен чихе хушрӯй ҳамаи размерош ҳастай. бовар кунен беҳтарин варианта ягон ҷудо инами қадар бисёр несте интихоб ҳамха хушрӯан. ира бинен аз 60 сомон сар меша. қиматиш чанд сума боша. ира бинен турки тоза дорем ки ами сифатои нағдаш 300-350 сомон эронӣ ҳастай. Квадратиш 300 сомон то 500 сомон 550 сомон. Ина дидена духтарако. Ана бади қисми болора бинен чихе хушрӯан иёшам. Ина ё қолинои калона на. Ана ё чанд суман тақрибан? Ё туркиян? Турки тоза. Турецки тоза будян ина евростило. 3 ба 3 2300 сомон. Мана чанд намудуш ҳастай духтарако. марҳамат дар кортон боша. гап занен бо ёра немида тамошо кунен кадом размере дар корай скриншот кунен партоеншона размерову нархо кати пурра ҳамаша мефаҳмонанд. ина мишам хушрӯ. Инами чанд сума? Инами сери Сери 3 ба 4 эронӣ нархиш 5100 сомон. 3 ба 4 эронӣ дидена 1500 шонага будай. Чанд сум гуфте нарха? 5100 сомон. диден як нимазора 1500 шонага. дидена мана марҳамат беҳтарин вариант. иям эронӣ ай иям эронӣ и чанд сум 3 ба 4 5500 шонага. хулоса биёен тамошобино беҳтарин нархҳо шуморо иҷада интизорай.